Gloria Kamusime okwigemenyeto kwejumbiro mu kulise byenyanja no bwabirata yirebamwe omumenyeto abatandikire huru yo kulise byenyanja omugombora ya Kashambya omuri district ya Rukiga ukore byenyanja ni kimwe ahagebyo ibi turabasa gukora kandi tukagubamo namweno project yawe yaba yatambwireje uraza kwija kubona Katare aha kuba ko twaje mutera karoro kabari race nyanja mweno abari race nyanja barabaje munonga kongara teka ngo twire benyanja bwe biri hanuya abantu baza kutandika kutarika sufuke cyanyanja twejumbiro mu byo buhinji kugira tufuna ka sente mu nshaho zitu so aiza kakanjira nibetenga empunu ukeminyeto kugira ngo imyeto tutandikira jejera okugira abase kurunde empunu okurunde nkoko mwenanye nagira kamushakire oba kamushakireyo ahari Divine Outreach Ministry farm obwa hateminyeto ine hebide babena ebarkurisizame byenyanja kandi uburicumwe kirumwe byenyanje 15 omuntu kwakubariyo we yabo kuba Rukiga yo na toto square miles ine omwanya ogwo misozi ni gukira omwanya oguri productive oguturwa habatu no gukwingwa so omwanya oguri bare no gutine kutuyamba ni muhanga konko omwanya omusike abantu bagwine abacaba gwine konka tiguri productive ninga tigwine kikugurugamo ikintu cyo mutani yo kugira ngo twagire ebyo niyo bukikuru yanje y'indimu ndiyo ndatera program yo kugira ngo mpinga kantu kace akunda abenge mukikuru ntaraze kutuma ntimwijukuru roko ndete hari ndakashoromera ambuga kandi katapfira umwanya muhango ekintu no kwatanisa ekintu no gukorera hamwe ekintu no kugira inama Kamusime eminyeteje sigire yabahereza miliyoni 2 na Patrick Katabazi yabongera miliyoni 2 okonzera umukurise byenyanja na no kutandika project y'empunu erije kuba yambo mu kurwana sobworo hayo miliyoni 2 okure ebyana by'empunu konkati byawe nkakuziraza otwete rero ofune abana banda bokugabira byo mwafune omugandi abakazo mururwentu habushenyi bashabirwe kwegitara omabigombe ngo cubahwero kugitamani na nokweraho bibabo omukurwana sobworo makagabo ebigambo bw'abahinji abarkwegitira mu kibina cha Focused Families babire nbarambura endisa nempinga y'umurembe eriyo mubarisa bacubona cya bujimbi nayegereye impinga y'urutoke zona rwabarike kandi n'urutoke ruringanire zona rwabarikeno basakuya amasente tutunge empunu tutunge embuzi tutunge ente tutunga dodo tutunge entoke tutunga omwani tutunga muhogo ukwenda ngo nitwe tuganyireho abashija nabo nitwe twaguze omwana tukaguze empunu nabo bagire kibaganyirwa ekibine ekyo kikatondaho ahabwa emirimo nk'ebiri eshatu bwo kubanza no kubingo bwo kigenda n'abahingi nambwe ni undi muhingi w'omwani ndiyo mulisa wente ndiyo mulisa wenko wembuzi hamwe n'enkoko mwene byo nebyo nimbirisa kandi nyi hamwe sente abantu bagira ngo abapigitire hamwe entunguka n'ubuteka omakagabo byeyonjire badvice ng'abantu batabarya herokwe nkoko bahuriye umuramo gwa president ubwo gwa 4 acre mudu mwabana mureba twatandikira project y'empunu urudempune mu mwagereba izire byani 10 umurundo gumwe kandi buri cyana cy'empunu n'emitwaro 8 sezo zibaziriye sente nyingi turgira muntu wa burijo twaraga hampunu hero mu cyuce mu by'empunu haro rutoke wa family uko basa kurebereka koramti yabura byo kurya kandi interera abantu bono muranga tujoininga kureba ngo twakora uburisa n'ubuhinzi twabwiha level y'uburuhu twabongera ndije aba babire nubarambura umurisa kandi umuhinja Alex umuricubona cya bujimbi ahabwa TV West and Elias Rutugusa na Nelson Turiyamuhimbisa